Bongot ki kertong hakala sini ublay jong katayo klalit dan tap kerteng nak office direkam jong deputy commissioner ke district East Khasi Hills Hashilong banya aireng ki election MLA nagi constituency boper. Kani ke jenglit tap kerteng ki kertong rengkat bat ki hajar ngot ki pat nong kersan kala penkap nya bat pentut ru ya kalit kawan jong ki pat ba bat kladon ru ke jeng deng kali ya kaleng ki jaka jong nong ba Hashilong. Ki kertong nak keseng NPP, BJP, UDP, AITC, ke Kongres, ke VPP, ke PDF, ke HSPDP, bat kiwe-kiwe, ilalet ban tap kerteng banekon ki election. Ki kertong ke bakham pau khamat ke balalet tap kerteng ki kentup yu Presiden ke All India Trinamool Congress Meghalaya, uba Charles Pengrob, ubanekon dengan nong Thamai constituency, u Presiden ke BJP Meghalaya, uba Ernest Mauri, ubanekon dengan West Geelong constituency, u Menteri Sarkar Jela, uba Bante Dor Lengdo, u kertong ke PDF, ubanekon namo Kunrau, u Menteri Sarkar Barim Kejela uba Hamlet Sondoling, u kertong ke NPP ubanekun Meliam, u General Secretary ke UDP u Dr. Jamino Mautho ubanekun dengan nong Thamai constituency, inong elam ke BJP Meghalaya ke bakentup uba AL Hek ubanekun Mentor Umkra, uba Sanbor Shulai ubanekun na South Shillong, uba M Kharkrang ubanekun na North Shillong. Nalor kini u General Secretary ke PDF uba Auspicious Lengdo uba tap kerteng banekun na Mauplang constituency, uba Mebon Lengdo jong keseng VPP lalit ban tap kerteng banekun na Penthor Umkra constituency, bat kiwe-kiwe lalit ban tap kerteng kumki kertong Klemseng, bat kumki kertong jong kiwe-kiwe kiseng san perthai. Kelai benda kesini ibahi basem juga barok kiwan men file nomination rekan-rekan bengah barok ibahi yang basem bat page upai ba anu unang kersian bi jonga beladon do ki arsusnem hado menta umpat ino yang Tunggu rekan-rekan bengah. Ngan kenu ke jenge hakni genti baga banriu kelong ke jenge rengeu. Iki waduna benda gedai ye kikon sama ke jungi. Kikon sama ke jungi ke belanang lastat pergi kon sama jungi ke bapanang lastat. Agni gisni habang rung ye. Bani kendo ye yeng ke sem juki. Ye iba ke don kikon langot sangot kikon ke belanang lastat ke bapanang lastat ke bakram-kam rundan sudah. Lagi kumulong elam mentang di penyui jengai penyui bakumno ben create among ben create yang government job dan government employees mo di ben create yang ke private sector ben ke employment ding ba ke tourism ding ba ki industries fair ding ba ke health ding ba ke medical ding ba ki board ba gelenti yang ke bangi di ben play ke lat gelenti ali bi kor samna ni ba yang sem penyui ka dia. Ki paiba jong Kameliam constituency kedang syania bat kedang kermen scam bakin pejob enga ke election arjar pula ini kita ki kam sai ke ba untuk bidai balle nam ka constituency ke jong pi hadien ba ki paiba jong Kameliam la pejob enga ke arjar kan pra hoi kamdei ke por ke besuk nomor ba arstem ke betut ketua kelam COVID-19 ndrei wala da laisnya ngayo ka por rega tristom bat kumba ki paiba ki expect ba karoi ke par ke development aman ke sio kan kala persang la ke buat juga bana ke development ba per aman la ke sio ki thau tedai halo ki kam ki ba ke i ya jing terkam jonga bat ke baru kelong ba hadien ba ki ba ke i ya ke jinglong ya ke borom ka akor juga ba don ke ngamar tin ba ki ba ke da ya ke jing kesane ini bodo kalian tu ba percaya Malaysia yang ba ini dalam election ke tau dong bodo sapa ka board ba ke yung na ba pi pedem election ke tau bodo sapa ba ke pun ke ini bodo percaya lo ke kena pi kita jengkran boro akile itang jengkran kurlat ali jengkran desperate mo nomor haba kedo hi de ki pajba jong Kameliam constituency ki budget ya ubri balong emeli umdei pernu lande umdei konran rede ki pajba jong Kameliam ki budget ki pajba jong Kameliam constituency ki de ki bade ki banang ki start ba gebran du ka jikli nam taka lawe jong ka shong ka tha ko jong ki ti kaju ka jengkasan ba ki hanga ki shenya kita berskam ya kata
ngalai satai bat commission na kabata jongki bangandawan mga satai ngan manra ke jingkela ke bakrau hakarep karyang nomor karep karyang satai galong be tau ukubi umuli upan tang kita sedang ruang takut ruang ta tengalai mga satai ngakendet kat kani ka luom kawa kat kani ka khendo ko basbo bo bulai ulai ki bulai tang boy suar ngami uai ding suar ngami te commission dia kalong bangan pej ba kin sedang no ban rep suar satai la dangawan mga aku memele nganyalam ya ka sarkar ya ka tanat jo ka horticulture bagin lek pej satai kenang ba mendai syu tang nak kini ki arjai lajat ki jingrep ki jur bagi rep hendak kini yo are na uso ngala keren ru ispang flasha ngala keren gi ki jat jingrep ngala keren ru ispang kari jingri mo kini siar kini belang kini masih kini seniang ba komtar ter ri do kha ba komtar ter te ngala keren ru kata kementa te kamut kajing im juki kan sakela kalam artatin ndangapoi mengasatai ko memilih buat bantet pada dia kabut kalau ilegal ngilaman kamno buat umdan hak hiru di kamut upai ba usung tu yang tak benta bisa usim baik kablangket usim baik kamlilai ngarung orang iki ko siam ba aisu bah puli kerku ko dak atat dai iki bikin ruspa isu lada kila banun saman ka benai leneman ka tayau leneman ka senam tang bakasin syarka kadar nanung krem ngicit ya ulong kawan om dai ya nong sam bisa kata kalau ka basya ka dan cing bangun jok. Ngadon jingkerman damar bangalatrai dia upai baru kitip hi ba kidang don kata jing sanya jing it but hak jing yalam jonga aku mau meli jongki batru nga don confidence su damar ba man la ka puar bangadon hang ne apa Shillong le ni apa konsensi man ka sigi pat nong song konsensi ki de kilong keluat berwani kenduk yang ban ya selok yang jing jongki lan ki dorbar snong ki club ki society ki committee ki prepare ki wan bania selok bernia trailang shafil bagi pajba ngadon bi pajba lan nyotang ngapor ke bang haban le cabar ngodi meeting barkumtar ter wat la ngadon sabaru ki pajba they are free to come because ngadon ki prolog no yatre hapo office ki don laingut saungut ki ba la ngadon mangaru ki pajba ki mio balik legal ila berregister ya ila berregister ya kijing kejuki idon gani ka jingkan kho ya ka sem BJP ka bodon ko Delhi ila orang bersinsar dari India bahado mutai ka LP kampat ai patunjuk ke kasih bot garu kom semna perung ka schedule saya ka bapile nga sogum ne ban kerpat ya kipat jong snong juga jela meglia jong i kandon a great opportunity yangi kum ka party lada kipat ba ka jela ya kini ki jing ki babun ki jongki ki balalong pending for many years lagi bun snem tela da ki ayangi tang lai puingut ki ameli ban tawi ka sarkar le si kata le si kita ki jing dawa jongki seng balang ba per la de ki jing dawa jongki society ki ba per ngila ban penrung ya ka apo ka agenda nut jong ka BJP apo Delhi aga bangin ya keren ban ya sa ya kinu hi ki jing dawa jing nong chong no benta ka jing ba jong ki pajba pajba katkum ka constitution of India lani kamat rekam juga di India ingin yele ban penrung ya ka agenda nut kenang begiyo ban ya sat ban Arab ya ka ban dio ya ka badai ban dio hak pagi dio kidai ban dio ka Shillong hi shwa election ki kan baro ki parti ki kan tho ka BJP shwa ban election ko balong menta ndala jab election ban kiawan khot pada BJP bahai nomor liu kidan kami ye pisana po Delhi na terapan ya tahu sarkar bat baka BJP bahai te kita ki rukom ke jongki banakan election ajar kan peraru ka juo ki kan percaya ke BJP hadin ba
hadin beladap election pun BJP bahai-bahai malu ki kudup dengan BJP nomor ba ki perkat cai tidut pada ingap depo Delhi kita kata kini BJP ya ngin job babak mentah this time pi last time ni ke BJP ka dua tang lai spa vote and shua mengenai election nga study balik ke BJP ka dua tang lai spa vote halor kita ngila penbet iki jing tuna but kam tam mentah ngila ngila trai jubor justi bahas po kam tam ekilan liang jing khasi kan ngin job this time Ini iban ki kertong ki bapan kerteng. Ki bapan tiket napa BJP. Ba jing do ro ila phet na ba Michael Kasenkeu ba Martamlen kunjo ro ye ni ba ro ki hek te kini por ki mi ro mde ba ki mi tamaki bat ki dokhat jong ka BJP. Atau pi kan tak lem kan hidup ka BJP kan ka cadre jong BJP ka long it's a very strong cadre base mo the thing is lada meki ki yo BJP ticket definitely kin kersan ra kim yo ada BJP ticket temiki kin ne BJP long candidate do seli wat long kersan di KBP kumbi ki balik ne ko ki party te kin sawan ki cadre jong ka tu ka party de kin sawan support kan BJP ka de ka cadre base but ka ki brief ki ne ibe party kan kumba fitip ka itin wa silong ka dai ka jaka ka ba borok-borok ngitip ki bon ma kini ki drug manage ki bana kaliang jong ka party ngila yang bat ni persya ai kani om dei bangi isi ya kita kinong di drugs hanai ngi kwa ban pendok jat ya kani bakan om don syuk ke jing de lene jing ya di drugs sakate ke jaka kumbalong ke BJP nadu na po center wa mit sya ulawan na po gauti na trai plai hadu 100,000 metrik ton la crash gitu ki drugs ki balayo kam daki polis bat daki narkotik bat kumta tater ngai menta ba ki nong song chong ka itin west constituency ki kwa bakan don ke jingkela ka ba ki kwa kila phai khmat shabaro ki parti la ailat hanrei menta ka sien pat ngasarai ki ba ken ailat yang ana ka BJP bat kum ba fitip lara ka state ke jongi langi don kam banwan ra sisa ya kata ke jingkela haki baro ki benta nadu ki surok nadu ki medical college engineering college lane banwan ra ban salt ya kata unemployed ni hap ban phai khmat tang sikaseng BJP om don lat ko moi pat ki paj ba kila ki kam ki bangi trai but kum bang juang bidang i statement bang ka kam kala keren kham jam ban ya ka ketien but kai ka ba ki paj ba ki kwa ban i ka kam ban ngala trai ngala le ban ki paj ba ngala do thia do dam namar ngakwa ban wan ra ka jingkala ban ngala le ita ka jingkala ban wan ra ka lentik sinken ki babia ban wan ra ki jaga puli ki babia ban wan ra ya ki jaga sumar bapang besitam ki babia bat ban yarap ki paj ba ki dan kam ke jinge ke bedai bat ki babun ban ikren le ka skim na ikren shu namar ngala le umri ban le ban ai ko ban sam ko si ki paj ba dai na ta ka daw ngi ba ki paj ba ru kum mangi agini gisni bagi kuah sisa ban nang penjok yang ia bantai dor akan election